Mana kani kepung dokha ke arusan lak tengka. Adien bala premier ki dokhan. Adien bala aiwai ban khwai na kani kepung. Kejengmi na kani kepung ke arusan lak tengka. Asyam bakalong tang nyau hajar tengka. Bendur fikir pai ba ke skim kepung ke arusan lak. Kejengmi pan kalong tang nyau hajar tengka. Kataru kani kepung jong ke district council. Kani amdai ba on manga. Andai kedai kepala keren kepala jubab haka dorbar jong ke district council kepada penmi ru akilat pakai kubur. Kerana donru kejeng tungkam ke sop-sop. Abang yang tungkam sop-sop kamu tungkam hemdadon kanu kejeng kot interview. Hemdadon kanu ke exam. Aduh panat prabungut kinong tray district council. Nah terkadau kini kerkom tungkam tanya kibriu kebiajan. Bar kita kepada nak board jong ke district council. Kawai nak imam trekam jong ke BPP kepada nak kan manifesto kolong. Maka BPP nak kawan nak board sensar district council kan thong no nak board. Kabandon kata gajing interview. Ini kita gajing kot rungkam kepada don ki exam. Ya ki samla ke jongi ke beranang ke berstart. Batang kita ke berpas ke interview antum kam yaki kani ka way ni kajing trekam banra kajing sishar ka bakut ka suba akaliang jong ka district council kani ka district council kadai na ka banta bantai ikisnon ki thau ka jongi badyangi upai khasi kharang na percaya jika tu kani ka banta ki badai ba kani ka district council dalangi phai pat shaka mautha nashan constituency ka jongi ki pat ba ki bi ka ai ka bangayo snow sharum shaneng langasong hakitukan sha langi syong kali, langi lek cikisnong kita ngi snow baki pat baki ong. Dien jok election MLA te ngela syam shitam shibun banyak kendu yakin mikmat ke jongi. Langi fun ru mio gidan kaman san jikat kisla isam la pule gidan kaman san yagi form scholarship ru ngem yakin du te yakin mikmat ke jongi. Yakin mau ki priyo ki ong yakin du shikan hun kilong kimi ki ong. Oh bah kapor balong MLA iba minok si tingin yang kendu pi haying ban pasanya ki kot kisla le ban lek kidu jungdan kam jok kislang kitau dai hadian kata pan kana syam sistem yang ni banyak kendu yang kena mikmat nei maka ban ong pi kan kapor kam nang mikmat kam de tabanon ra ikiskim kam de banon ra tai kita development rei ka bakong sang kalong banyak kendu yang ki pat ba iban penpau hala kejong kejing kejong ki la kalong ki driver kali la kalong ki nongrap la kalong ki nongri jengri la kalong ki dorbar snong mat punta tertel ini mar kan kadau ngang wana kemat jongpi kan kapor ke pementang dak mesim ke basmurit dak mesim ke jing snu i je pi dak mesim ke jing snu jan je pi oi ngam don ke spa ke po kum tu bei menyerap dak menta jongpi rei Nadon pat dia kapor dengan ai. Banyak kenduk ya pi kipat ba. La filang kiwan ha kai ng jonga. La kalong man banyak kenduk ya pi sekisong kitau. Namar kom kibriu kam tam kami kinong kendong. Ima sibun kijing ima kijing dok akiye kisam kejongi. Kisam la kimat jing akajing trekam kejongki. Iri orang ba kimat ikajing akajing trekam kejongki. La kalong jing trekam la jong la kalong ka rap tarian la kalong kamri jungri. Kan ay kapor kejonga na kam tajong pi kipat ba. Life of the league snam ngal ay kapor kejonga. Katre ka kam ka bang matre na du step na du ba dengan ki. Adu kapor khat arbaje sibaje menmi. Wala kasngu tra kasngu bredo. Dia bang lawan jingeseng wan jing syakri. Nga ay kapor ngalit sa office man trekam nakam ta kani ka kam syakri pat ba. Andrew snam ngara syakri ngal ay kapor balong kum sadar jaga syong ketsi moria. Ka office nga kadang nanti shlong ada nga ay pat ya kapor ber syakri nakam ta ki pat ba no susnong. O ngalong syakri ubarit aki kambalang nga ay kapor ka jonga bantai masumar yaki kun di badan haka balang ka jongi. Kanu tam ngan ay kapor ka jonga. Kamu tahu nom mikmat jongpi, kamu tahu MDC ubarayo yang ketulap ke babiam. Isyakri kam ke sodar snom, gimdan kanu kajing siu. Ya tre ya kakam jong ubarayo, tre ya kamon lailu, ya kamon semua bahana kajing kemen. Tegan kani kakam ke babi bersyak anga ke syuki kamu MDC. Atau nganu tre hokse, agak kakam kepada siu.